Kinoyalam Jong Kanongpo Region Auto Owner and Driver Association NRAONDA haka khandai trik naiwing kilalej mania kendu ia Deputy Commissioner ke Ribhoi District ban ai khublei kerpang halor ke jing ithu ke Bor District ya ki kum ke kenhun bapura ban syakri ya ki pait ba haka thai nongpo hi barok kawai. Kinoyalam Kanongpo Region Auto Owner and Driver Association balalam khmat da u banasar lingdo nonglaj President Tony Shilla Vice President bat kiwei kilalej banya kendu ya DC ban penpau ru hu bakum ka kenhun ki try bat nongnya auto rickshaw ka thai nongpo ki kloi banya trilang hakino kino ki benta jong ka jing syakri pat ba habakren bat kilat pathai kubor ki nongyalam kila penpau ya ka jing sngokumen ka bakra ban yo ya ka jing ithu ka bapura kum ka kenhun ki nongnya auto ka baladep ban penthmai shen ya barok ki nong kitkam bat ka jing weng ru ya kinong ya lambarim halor shibun teliki daw henrei menta da ka jing ithu pura da ki Bor District kani ka kenhun kala long scam ban ya syaprang bat syakri pat ba aku boleh ke pangi pi sim khia ni kamna du isnem kona du ki bana ba nyau bong kasau trek ba nyau ni asim da yo ini kita mat mai da haru kane ka ski wom ta da jing tris tam lang jing baro ilaiwan du ban yo ik jing thot bentar bar ko ka profile do ayo disi kade profile do yo disi ko mulong bala itu la du government yang bagi da detek association ba pura jong nong po par oi da porjon bagin pentulun e kam nang neskman debat nge layo ru bani song bani pli jumut bat disi menta spang bagi layo ban asong baru buat ngaji sebab kadak jing asong baru sutiu ai si menta lang ba kadak bang nang pentulun kam skmat ai jumut ingin association ba kiton ki scheme kum ki free medical check up iki driver bar babun te bagi penio kita ki scheme ko ai jumut ingin menekum kita ki pension scheme kum ki insurance scheme te badang don skiwe bos ai jumut kun sai syong kerpang ro kini kita yo ki bansawan te negeleng jungi ngai ngu ba bisi la ai bagi jing trelang ba government kan tip banang ne skmat long bingila do ban sim si ai galti ba jam ban nyach skmat bangin nang pelak pentulun ni kam daga jing trelang mesta ko perspo bija bangin sam itu kitin desben kata ka bangin ai skop hamas ko dar barsnong bat kala nakaleng ko dar barsnong ka ai tiket yang kemon kala ada ai do ka jing tip ba hakalai potrik ba uneu benai kasaton kijing pun kucnong yang saya werlang yang ngiro bagiannya dengan ini lang rabar baro nampa banyak penkut ka selama poe poe namar ba kajing kut yang ini kesini mentang don kamsya namar kajing kut wat kajing kut jing jung bru ka syong ha kajing kut bi lada kajing jopo kala jele jing jungi baka wat kajing pang stom bro kam dalak ban kenrea andre ha bagai don kajing kut adon kajing tenan tingin penkut ya kata kalai potrek ro kadon ngin sawara biang kita kajing kam ma la de kino kajing kam kan sadon pengi wara pengi disben nang skmat kesa aru ke jing trelang ngalej menero hadin tu ngalej biang sapo DTO ru ngala yakran bu DTO bu penyo ingi katu office ngalekran sayo ik office kandiat sengi ngin sapun bahai tu office select ban plino ik office jong association ro ndala khat saus nem kini ngelam barim te tharai wat office kamdon ndrengi menta nang tangkam basau banai te ngala alam penyo ik office ru banginya song kendukam la long kino ki try with auto thmai lane ki bawan renew ki kot isla jungki esmo bangi wer ba kinuan kendu ik association markan doni kata kajing perkan du DTO ru te ba lese kan doni kanu ro no ka haka idea jungki mah bakin nyerap ini te bakin wan kendu haka office pengilai beli ha kata tarik bersawan kerjaan din kendiat hak ki por pladep no halo kata kajing jia ka bana kaliang jongi kum association pa kum ki driver ngila pan ki report rekam na presiden barim joka association Pak Marcos Martin te bun ai kan annual meeting bat kum jui ka final sun report thai gide bat kan ki snem baro ki ba ula simti ku presiden joka association ndre na kaliang jong kum bangi ngi ki lenti u kremla ban le banta ndre u penlong man de ki wei pat ki meeting u khot tangi kita ki parti ke jong na ka benta ban yo ban ya kren na benta kata ka kam association ndai na kalian jong kremla ban ai kata ka report ka long very clear te na kalian jogi hadin kato ngila sngap no pat ngila ya kam jingi sekmat pat na kalian ki babun ki ong bangi ngila sange no kam ngila condemn no elade ndai nyatu ep bangi ngi kem condemn ndai hadin kata ngila budin ine kam ngila wan mi apo DC office te ngila pendiang itu komen baro te ngania tu ep gane gane ka approval ka ban kalian jong DC ula ai ni approval kemun ula itu yangi kum kita kinukit kam ki bapura jo gane ka association temut nakaliang jongi ngila yo ka full power na udisi lo rai ban ya trilang ban ni kum kita kinukit kam ki ba thama jeli association te nakaliang jongi ngi so ban ong ba nang ni sakmat ngila la ban te kam
pantre ka kam te nakalian jungi iso benong balada jabu ni u Presiden Barim lembat isi jung udang pentut udang penwit yang nek asisten ke bertemai kita git kam bertemai tawun nakaliang ka anhi kalle ka beron kam te ka we sakawe ru nakaliang jung parking te ulum ya ka parking man ka sini nandu tikisnem hadu menta kamut katu ka long bian namar hadin bangi la budin yang nek kam nisiem bukan nek register jong ka asisten kala fil nadu aja khawe hadu menta te kan su ong ye pi hatu ju don ma ki asisten lan ki NGO ki bom register ya ka okay bom renew ya ka register hadin baklaya ngati bam judon guweru ki men le ta ri hab renew manu snap man la kala snap tenre nakaliang jong uni Presiden jongi ubangi ngila sania ubangi ngila ajit ri upem la ban renew ne ka asisten yang ne ka register hadu menta temu kapau bukan ne register no ka asisten hanong po ato kalayam te nakaliang jongi ngiso menong ba nadu bangi yo ini ka probal nakaliang jongi kala biang pura ini bagin simtino tum kita kinong kitkam ke bethamai bangin nyai noi kam ni smart paka jingkar pat nakaliang jungi kalong ba nakaliang jongnu Presiden Barim lembat u tau nonglum parking jong u kolektor jong u kamul bu sangai noi sisendon banlum ya gane ka parking lada jia ba udang le persah lo kata ngingin nyai kat kum dikendon jong ai te nakaliang jungi sakawe ngisu manong ba ni khot ni weri pi baro ki ba kersan nali ki bom kersan ro ni khot ni weri pi bangnya trelang nani sakma pembertin ko mo we are not animal we are human being kemut ni ngimde ki meran ngimde banya sunsa dengan kerpat pi bangnya trelang nani sakma nang ban yo ban pentelun susu ya kam nang ni sakma